الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na mga kama Islam, alhamdulillah. Jadi kita niyo hajaman na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin kumanap na isab kami pengajian dan di majlis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala para sukuan sa guru na to mulia kaminyari biyayaon kamahangan long ta magpagkakarikato tanyo sumakawa na ingkitan niyo rito mabaya bang siya ini makakarimbo kon subay na sadya makatimbay rin diha ini sabab na kakunahan to singkitan niyo katan in ilmu sin tiap-tiap kaaliman kauruan singkitan niyo kaunahan na to yato hakabuhi na to lawi-luwa na to haadlaw kana insyaallah ta'ala na guru na to ini biya na sinagi matarang kato tanyo yato siya lauta base sa Davao yato sumakawa na wang siya makakarikato tanyo bangaon dapat amuin ini suway to siya lauta makarihil sin pangsupuan niya dahil di kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab aun isang hak na to dahil kanina insyaallah subhanahu wa ta'ala naman jari waktu ini gumanap na siya sinamun pengajian sin kita nyo amuin biya mga kiarihilan laung tadunhan ini maudu insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko inguru na to wairun na rukaing dan kain Syekh Jamal Munib wal yatafaddal fadilatuhu maskura. Syukran jazakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga maas tayo manghudnamo agama Islam. Magsukul kita ni po Allah subhanahu wa ta'ala in masih-masih kita ni dihilan sehat, dihilan kawasa, dihilan panghati misan na kumamaniw-tiyo, dihilan waktu iban tempat supaya ay mapasap lagi na agama Islam atawakan na supaya dumatong katutan yung panghindo sin agama Islam misan kita nibiya mga nagkukulang-kulang halong simbilik taniyo atawakan misan kita nibiya mga nagiinom-inom ti atawakan kimakaon sukul alhamdulillah amuin di na kita niyo maglugto long tama na upatampat pagpeseminalan sumagawa amuin pag-iyanon bukon na kita niyo imatto amuin dumawhat sin agama Islam atawakan panghindo sin agama Islam sumagawa amu na in agama Islam amuin maun katutan niyo yato rin ang mga pagkala suway tani mga lagbuon marayaw suway rin ang mga pagkaradyaan amin taliin taniyo marayaw mga tayo manghud ko agama Islam but sabab in katautay manghuran taniyo naglugto amuin dahon katutan in agama mampalong simbaitan niyo palong simbilik taniyo supaya amuin mapatarang atawakan na supaya amuin muntul in akida iwan na sinamuin kakahinang sin tiap-tiap ang katawin katutan niyo pagsukulan tanin po Allah subhanahu wa ta'ala dihay ini mga tay manghud ko agama Islam sin amuin suko sin kakakariko sin yaon kiawa tanin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dua ayat parman sin Tuhan tanin Rabbul Alamin suratul Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Hakulang labi ima na sin ayat biya sin amuin kaya patarang namo kanyo hapanghati sin kami mga tay mangudang agama Islam ini panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala
hakataan amuin giulalan sin Tuhan tan Rabbul Alamin na maratsaya kaniya in uno-uno pakaradyaan di hababaw sin dunya. Hindi siya mangunahi din hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan din hapang Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta in mga tao bihayan amuin di mangunahi din hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manunjuki in mga tao yan mimikit in pag-iman halom sin pangatayan nila atawakan in kabuha halom sin pangatayan nila in kataan sin amuin bisara sin kita manusia manahot na ka atawakan piatarang taka atawakan piakusog taka atawakan hipos taka ingat to kataan kay ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin kataan sin kakahinang sin manusia kaya tapok taka atawakan pialahil ta ingat to kataan kay ingatan sin Tuhan tan Rabbul Alamin. Hay karwa ayat kulang labi in maknan niya atawakan in kamaksuran niya pag-adda ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hindi papataason in suara si mga sila bag-iman tumaas din ha suara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan di manjari in pag amo in long ta pag bisara paghamatungan in man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin sa kaula-ula in Rasul sallallahu alaihi wasallam hambog ordinary tao sumagawa suway paaw nun pag-addat amin di kita in mga sila bar-iman hatayong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin papataason in suara nila den na Rasul sallallahu alaihi wasallam but sabab in pagpataas in suara den na Rasul sallallahu alaihi wasallam inyat to may ng mga parsawaban amuin hikaig sin pahala sin amuin kakahinang nila hadid nila amuin kananami mga taymangod po agam Islam. Ikatu ayat amuna in dumini insyaallah subhanahu wa ta'ala hapang hati dihil kako sin Tuhan tan Rabbul Alamin kawaon tani yung parman sin Tuhan tan Rabbul Alamin iban sin pangadjian amin makawa sin kita niyo hakabuhi tan di hababaw sin dunya insyaallah subhanahu wa ta'ala haayat amin pangadjian tani ni mga taymangod po agam Islam unuwa in makawa ta ayat ini amin hakabuhi taniyo hasupaya mahinang matakaddam atawakan pagduman sintiap-tiap ang katoreng kato taniyo di hakabuhi taniyo dunya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina yagudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Hakulang labi imak na sin ayat bang tabi mga dihilan sa jama' na niya biyan mga taymanghod ko agama Islam law sin Allah subhanahu wa ta'ala parsupatan iban sin ayat na kauna amin nakawa tanyo innal ladhina yagudduna aswatahum inda rasulillah bunar to din mga sila amuin hipuson nila in suara nila hadrat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa sila neto yung mga manus niya amin tianda sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan nila siya dia hasupaya in amin pag-iman at tawakan in pagmabuga amin mikit halom sin pangatayan nila lahum magfiratun wa azrun azim iban siya sadya kanila in kaampunan din ha Allah subhanahu wa ta'ala iban tungbas sa lagu-lagu amat tumambiya mga amuin biya mga longtab amuin hatihon tahang karay imbya mga deha mga makna atawakan maksud sin ayat mga taymanghod ko agam Islam sumagawa unuin makawa ta pangadjian diha ayat ini subay aon pangadjian matsabab in Quran ini matakaddam sin tiap-tiap ang kataoreng kato tanyo sin mga sila Muslim in Quran ini amuin padduman tanyo hakabuhi tanyo di hababaw sin dunya hakabuhi tanyo di hababaw sin dunya akan na biya na sin agi ko kanyo amin lima bay mga taymanghod ko agam Islam in mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangbiya din kahantang inaamuin pagparagbos nila sing Quran hakabuhi nila lagi-lagi in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin naasuboy na Aisha radhiyallahu anha hatungod sin pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno in jawab sin Aisha radhiyallahu anha law niya bihayan kana khuluquhu al-Quran katinya in kaaunan sin pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in Quran mga taymanghod ko agam Islam. So sa kaula-ula in Rasul sallallahu alaihi wasallam piararagbos niya hakabuhi niya in amoy panghindo sin Quran. In mga sahabat isab biya din hantang amoy pagparagbos nila hakabuhi nila amoy baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun din mga hadis nagriwayat biyan na mayta hatin niya in mga sahabat ha zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
in kahantang pag-implement nila sing Quran hakabuhi nila inhang katauring kanila di limiyo den hang po ayat amin memorization nila hatihon nila marayaw unjari ampan nila paragbuson hakabuhi nila paragbuson hakabuhi nila adlaw-adlaw bihayan bang naparagbus nila na in hampo ayat long tabihayan haamin hakabuhi nila ampan isab sila lumaton pahangpo ayat mag-memorize mga tay manghud ko agam Islam bihat tuin hantang si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya di ni nang kahantang sin aming pagparagbus nila sin Quran hakabuhi nila mga tay manghud ko agam Islam so diha ini hambok din ang mga salagbo-lagbo aming panghindo kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biya diin inhantang pag amuing sumadya si mga sila beriman ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ha panagnan ayat na sambuta suratul Hujurat imbal iwan sambilong tapa amin nikatong ayat ini amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah benar to din mga sila amuin di nila hitaas maknanya hipos bang sila mamisara amuin di nila pataasun in suara nila hadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ulaika tahanallahu qulubahum littaqwa sila may tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala amin testingan sin Allah ta'ala sa kaula-ulay panesting diha ini lianuan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sila pang ibarat amin biya mga bulawan yaon bukon sa 18 carats bukon 21 carats sumagawa mahinang sila amuin 24 carats mga tay manghud ko agam Islam amet tin subay apasun sin Muslim mga tay manghud wala tay manghud ko agam Islam innal ladina yaghudduna aswatahum amin mga sila amin biyawa nila in suara nila tinadi nila patason in suara nila hadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan bang sila magbisara iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini din ang mga salingkat-lingkat pangadatan sin agama Islam pangadatan sin agama Islam panghindo kato tanyo mga tay manghud ko agama Islam sabab karya salisin manusia amu inlong tabihayan magtaas in suara niya sumagawa kita anin lingkat sin agama Islam in kita manusia bang kita magsumadya iwan sin pagkahita manusia hambok din ang mga salingkat-lingkat pangadatan amo pa kamatto kita paagama misan bukon paagama aming nag-addat ko hapag kahimo manusia bang ko biya mga nagmeeting bihayan hindi ka magdugal bang ko biya mga nagmeeting bihayan hindi ka magpatasin suara mo den ang mga salingkat-lingkat panghindo sin agama Islam mga tay manghud ko agama Islam yan nasabab yan bang mo aturon in panghindo sin Luqman ha anak niya ha suratul Luqman den ha mga jumlahan sin aming panghindo niya atawakan wasiyat sin Luqman ha anak niya uling parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha surah Luqman waqsid fi mashyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir baita sin Allah subhanahu wa ta'ala tawakan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala surah Luqman wasiyat sin Luqman ha anak niya ha anak niya kalasahan long niya biyan waqsid fi mashyika Allahu akbar diningkat sin aming panghindo sin agama Islam Angon-angon saan may mong kamakan tanyo haaga matunga ing panghindo bihain ni mga tay manghud ko agam Islam. Waksid pi masyika. Maana sin amin waksid pi masyika. Hati niya bangkaw amoy manaw amoy pagyanon sin basa ang galis moderate. Unte moderate yan nakwanta. Habasa ta. Hapartangahan. Hapartangahan. Maana niya bukon malalay turan, ibang bukon day sa bamuin, masapat turan. Bukon malalay, bukon amoy masapat. Yato yung kwan niya. So mga wahati yung tanong maraya. Uno, di in manusya, makadjari, amuin long tawihayan, manaw masapat. Di makadjari in manusya, manaw amin malalay bihayan. No, kumbiyat yung na sinayat, mga tayo mamut ko agam Islam. Inilong si mga sila ulama, amin general message. General amuin, katiluagan suway amin kakailan sin manusya. Mana niya? Bangkoy sab manaw, aung piag-us-usan mo, aung sauton mo, way niya amin manaw ko masapat, mga tayo mamut ko agam Islam. Ada kalaysab amuin, ma-misunderstood sing kaibanan, ating na waksid pi masyika, hindi na ko makadyaritod manaw aming masapat bihayan. Bukon bihat to mga tayo manghud ko agam Islam. Ima na sinan waksid pi masyika, habayta sin mga sila ulama, atin niya, depende haamuin kwan mo. Depende haamuin panahon mo. Bang ko nag-uus-us, atin niya, so, way niya amuin, manaw ka aming masapat. Di ko magdusayat to mga tayo manghud ko agam Islam. Damikyan mga sabiya mga way ron datod, biya mga amuin, piag-us-usan mo yan, palahan-palahan yung pagpanaw mo, amay tinlawi akdang mga tayo manghud ko agam Islam. Dihain lang si mga sila ulama, in waksid fi masyika, bukun nung nema nangyari, amin pianglangan kayo mo, hindi ka makadjari manaw masapat, atawakan biya mga palahan-palahan biyan, sumagawa in maksud sin ayat dihain ni, habita si mga sila magtatapsir,
amuin panaw amin biya nagjajang ng kaubat to. Manaw amuin panaw nagdara amuin takabur. Kaya amuin biya mga tao manusia, especially tawiya na kumanyaon, aon din ang mga manusia sa ukat na barkanan bihayan, na manaw biya sa nag-aangkat martin biya kuan. Amuin nunuwayaon. Amin pamayhuan biyan. Sa kauliwan sinamin limbay nila mattubihayan. Sa kaula-ula amin panaw nagdara pagtakabur. Aga may Islam, bihitaan kita amin pag-addat marayaw. Bangkaw manaw, suway kaw manaw, hidahon mo yung pagkamanusya mo. Dahon mo yung pagkatao mo. Dahon mo inamuin, amin di kaw makarugtong manusya. Umatod kaw marayaw, umatod kaw marayaw. Bangkaw biya mga babaihaw nahan mo bihayan. Hibaba mo yung pangatod mo, asupaya ko di makahinang masya. Ingkatahan sin kabuhi sin kita manusya. Mga tayo mangod ko agama Islam, aga mata niyo, biutangan kita niyong aturan. Biutangan kita niyong aturan pagduman. Bangbiya din yung kahantang, sinamoy kabuhi, sinamoy manusya, mga tayo mangod. Yan, inlingkat sinamin aga mata niyo. Ingkidyot kahiwalta niyo, biutangan kataan aturan. Sumod ka palong kasilyas, pagjajampanan, aon da amoy aturan niya. Gumawa ko na pagjajampanan, aon da yung aturan niya. Sa kaula-ula, bang mo aturun imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaula-ula, bang mo aturun kataan imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran, amuin butangan kita aturan, hasupaya in kabuhi tadi habaw ababaw dunya, amuin dumayaw mga tayo mangod ko agam Islam. Waksid fi masyika, wagodod min sautika. Iban ayaw mo na pataas sa insuara mo bang kamamisara. Makna niya, depende ha situation. Bukong dapat yung makna niya, long si mga sila makahati, depende ha situation. Bangin biya mga nagmimiting-miting kaubihan, grupo, mga duwa, to, taura biyayan, na ayaw ka magpatasin suara mo. Makaruhog din bisa rakatan. Mangkoy sa biya mga mag-seminar biyan, labi luwa na bang mayroon biya mga microphone, why hindi na patasin mo yung suara mo? Mga tayo magut. Hati niya, sumagawa in general term, in katinuagan niya, hati niya, paaunon in pag-addat, kapag kahitamaano siya. Pag-addat tayo pagkahitamaano siya, ayaw kita magpataasin suarata, sa kaula-ula, amin pagpatibaba, sing kita mano siya, di hababaw sin dunya, hakabuhit na nyo di hababaw sin dunya, mga tayo mangut ko agam Islam. Innaladina yagudduna aswatahum, inna Rasulillah, mga sila amuin, biyama nila in suara nila, hadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipos bang sila amin mamisara, ulaika amtahanallahu qulubahum littaqwa. Allahu akbar. Ulaika alladhina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Sila na yung mga manusia amin testingan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Testingan sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin pangatayan nila. Unang pag-testing mga tayo mangut ko agam Islam. Bang mo aturunin ayat ini, hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mo aturunin ayat ini, timuron ang mga sahabat amuin magpataasin suara nila. Ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat panghindo ang mga sahabat bang diin in hantang pag-addat nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. But sabab, in mga perkara ini amuin pag-iyanon, bang mo biya mga aturun pangaddatan sing kita manusya. Asal karya sa sing kita manusya, amuin biya mga long ta mapataas ta yung suara ta, mapataas ta yung suara ta, diha ini. Bang ta na control in suara ta, makna niya dakula in amuin kaya igan din halom sin amuin pangatayan taniyo bukon amuin marayaw sipat marayaw mga tayo mangut ko agam Islam. May tato iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina amtahanallahu qulubahum. Amoy ito mga sila manusya, testingan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makna sin testingan din diha ini, amin imig in amin bukon marayaw halom sin pangatayan nila, amin lianuan in laom sin pangatayan nila, bat sabab sadyahon in pangatayan nila sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bat sabab in pangatayan taniyo mga tayo mangut ko agam Islam. In pangatayan taniyo, bang aon doon mimikit, amin kamunafikan, kasyirikan, atawa kan uno-uno na hinang mangi, di sumud in aming pag-iman palawom sin pangatayan mga tayo mangut ko agam Islam. Dahil sabab yan, subay ka lanuan mo na. Lanuan mo yung pangatayan mo din na kasyirikan. Bangkaw mamaya kumawa sin aming panghindo sin agama Islam. At awakan magmupaat ka to tanyong panghindo sin agama Islam. Subay in pangatayan tanyo kalanuan. Kalanuan din ang mga parkala amuin mahinang persababan di ikasinop sin iman. Palaw sin pangatayan tanyong mga tayo mangut ko agama Islam. Ang kanila tulong sin Allah, ulaika alladhina amtahanallahu qulubahum. Sila na yung mga manu si amin testingan. Ataw amin testingan sin Allah ta'ala in pangatayan nila. Mana sin testingan din diha ini, amin lianuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanamang mukitaon, hambok ayat, amin piagian kurikan niyo, at inaing pangatayan taniyo, subay kalanuan, den hakasyirikan, kamunafikan, den ang mga kakahinang mangi, hasupaya in panghindo, in pag-iman, sumud palong sin iman, silang pangatayan taniyo mga tayo mangut ko agam Islam. Kita amin paman sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Inpaman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmah. Ma huwa shifaun wa rahmah. Piaturun na mo din ang Quran. Log sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin ang ayat sin aming Quran, ma huwa shifaun wa rahmah. In ayat sin Quran yaon amin shifa. Uni mana sin shifa? Lunas. Lunas. Amuin laong ta amin makapauli. Sin amin sakit. Ma huwa shifaun wa rahmah. Iban sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin ang bukali. Bang mulong na dungdungan in ayat ini. Piauna sin Allah subhanahu wa ta'ala in shifa din rahmah. Wala imian in Allah subhanahu wa ta'ala ma huwa rahmatun wa shifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa rahmatun wa shifa. Sumagawa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmah. May tayat to shifa. May tayat to amin pagnamo muna. May tayat to pagpauli muna sin sakit sin amin pangatayan mga tayo mamud ko agam Islam. But sabab, biya na sin agi ko kain na in pangatayan taniyo. In pangatayan taniyo bang yando ning kamunapikan kasyirikan mahulit sumud in panghindo sin agama Islam. Mahulit sumud in pag-iman. Sa bang naigin ini katag mga tayo mamud ko agama Islam, amo yat yung pag-iyanon, amo in tahanahana, pasulon sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan pasinupon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in iman, palong sin pangatayan, sin amin uno, sin amin manusia. Ang kanayo kita mo mainu-ino, in mga sila kafir, amin kainatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na mag-Muslim, hindi na sumud pa agama Islam, amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hasuratul Baqarah innal ladhina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu qulubahum khatamallahu ala qulubihim khatamallahu ala qulubihim. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyahunan na sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mangibarat kwan seal khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim iban sin amuin pangatod nila wa ala absarihim iban sin aming pagdungog nila o iban sin aming pagdungog nila khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisawa wa ala absarihim ghisawa iban in amuin pang amuin piringan na inuno in amuin in mata nila may tayat to biat to siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala but sabab hati niya in pangatayan nila di nakalanuan in parsababan sin hikatay matanyo sin pag-iman parsababan hikatay matanyo sin pag-iman mga tayo mamud ko agama Islam true hapangatod tanyo sin amuin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanang challenge sin Allah subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun sanurihim ayatina fil afaq sanurihim ayatina fil afaq hipakita namo dalog sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila intanda sin amuin kakawasahan namo intanda sin kawujud namo hataas sin ayang wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq hingga tumarang kanila in Allah subhanahu wa ta'ala intuhan bunal wa fi anfusihim apala yubsirun iba lang ginhawabaran nila di nila kakakitaan ang ginhawabaran nila at sa pagmuwas mo ning ginhawabaran mo bukod ikaw yung nagpapanjari kay mo hiina mo bukod dahil sa siya nagpapanjari kanya dami kiyan in ama sin ina mo in maasin ina mo bukod dahil sa sombil kita ni dumatong kan Adam wayro makapagdawa siya in nagpapanjari hagin hawabaran niya mga tayo mamud ko agam Islam ang kanabang taniw aturon mahinang parsawaban ikasinop sin iman na yung mga kafir ini amoy piyagyan sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sa suratul Baqarah khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa amin piringan na in pangatod nila in pangatayan nila in pangdungog nila in pangatod nila amoy ni mga parsawaban hikasinop sin iman na inyat tukatan tiambulan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanalong sin tanda ni Rabbul Alamin sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ayaw kita maimu-inu in mga sila kape mangbihat to magdawa kita oy namang bihat to isam unoy sabin sabab atin niya sa kaula-ula bangkyamunan na sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan nila biyan ferisam katin niya in sila amuin pasurod na diretso palong sin narka pasurod na diretso haunin kaadilan long si mga sila magbilis sa nariha ini bang khiyataman na sin Allah ta'ala di na makasud in iman palong sin pangatayan atin niya unoy halong sin pangatayan nila amin kakufuran kamunafikan kasyirikan halong sin pangatayan nila di na gumuet to basta bang tiyarunan na mga tayo manghud ko agam Islam di na gumuha biya na sinuno ilang taga mo sampol so tama magpanakaw biya mga bagahe para ko mga bagahe bihaya na custom bangkyasog na sing custom palawm sin amuin na container van ang patyambol na yung container van yan biutangan na aw na seal sin aming custom di na siya makadjari o kawon mo sabay na dumatong pa destination niya mga tayo manghud ko agam Islam nabihat rin hantang yung mga kafir aming piyagyan biya ini
amuin khiyataman na sin Allah Ta'ala in pangatayan nila. Makna nila, di na sumudin iman, palong sin pangatayan nila. Why not challenge in sila mag-Muslim? Long sin kayo ba namang bet to isang unfair, nang lawagin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukon. Sa in mga tao inilaw, sin mga sila ulama, amuin mga tao, kiingatan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hailmo niya agali. Asal amuin panghati sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in sila, way rapat, di na sumud pa agama Islam. At niya, bukon sila pagbayaan sin Allah Ta'ala, sa din hapagpik nila mga tayo magod pa agama Islam, sa asal kiingatan sin Tuhan Tanyo Rabbul Alamin, in sila yaon asal, di suminop in iman, palawang sin pangatayan nila. So, in Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lanuan in pangatayan sin manusia. Ba't sa magmayta? Hatayon sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lianuan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in pangatayan sin mga sila sahabat, ba't sa magmayta mga tayo magod ko agama Islam, ba't sa sila ini. Dahil sa mga bangko nagdara amoy masuliya, sumay ikaw lumaway hapenesting, bang mo kaya na imasuliya, at awakan responsibility amin dahon mo mga tayo magod ko agama Islam. So, in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, in panghindo sin agama, nakakadto pa mga sahabat, in mga sahabat, testingan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lianuan sin pangatayan nila, ba't sa sila yaon in magda, sin amin palita sin Islam, amo na sambil, di matong marikato tanyo. Amin ting kamaksuran, sin ayat, ulaikal ladina amtahan Allahu qulubahum littaqwa, amin lianuan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bang ibarat amin kuan, amin imtihan diha ini, sa kaula-ula, biada sin amin magsasal kaubulawan, atawakan, bang aong biya mga pawaon mo imbulawan mahinang aming 24 karat, mapi mo yung 24 karat, suway mo siya palarayon din hakayo, adjalon mo siya, amoy lumaway rin hakayo, sambil gumawain amoy puti niya, amo na yung 24 karat, ba't sabab, in kita mano siya, di hababaw sin dunya, testingan kita niyo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hakataan pakaradyaan tani mga tayo manghud ko agama Islam, in parman sin Tuhan Tanyo Rabbul Alamin, apahasibtum an tadkhulul jannata, walam mayatikum, masalul ladhina, khalaw min kablikum. Artinya, kulang labi mak nasin ayat, law sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, uning panganan niyo, baming tahan-tahanan na dyan kamu sumud palong sin sunga, hadi testingan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala yung pangatayan niyo, biyasin namin pag-testing ha mga sila nakauna. Artinya, napuspos in panesting sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, bihan in manus siya mga tayo mangud ko agam Islam. Hindi hababaw sin dunya, asal in panesting ka, tanyo sin Tuhan Tanyo Rabbul Alamin, atin niya, yan doon yan. Testingan ko sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hakamiskin mo, testingan ko sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hakaraya mo, damikyan in nakura, testingan sin nakura, in nakura, bang biya din yung pagdaya niya, haarayat niya, damikyan in rayat, testingan day sab, bang biya din yung pagtaat niya, hanakura niya, bang in nakura aming nagdarara sin agam Islam mga tayo manghud. So, ulaikal ladina amtahan Allahu qulubahum littaqwa, amoy mga sila natin mga manusia, amin lianuan, testingan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala yung pangatayan nila, sadyahon, hasupaya mahinang, amuin laungta, tao manusia, nagmamabuga pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, bang tanadawhat in mga pagkala biya ini, mga tayo manghud ko agam Islam. Amuin, pagkadat ta pagkahita manusia, amuin, panesting ka to sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in pag-iman, sumud palong sin iman ta, in pag-iman, atawakan in pagmabuga, sumilot palong sin pangatayan tanyo, ulaikal ladina amtahan Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allahu Akbar. Wa ajrun azim. Kanila net tulong sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siya sadya kanila in kaampunan. Kaampunan din na uno, din ha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaampunan din ha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ajrun azim, iwan sa laggo tumbas. Bang sipat di sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aming pag-iano, nakira siya azim. Wa ajrun azim, mga tayo manghud ko agam Islam. Makna niya, asal dakula tuod, inamuin, panglaggui, sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ha mga manusia, ha mga sahabat, sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amuin, pangadatan, diaraan nila marayaw, amin, bang magbisara, iban sin pagkahin nila manusia, amin longta, mababa, intahan niya, di siya magtakabur, di siya amuin, di mga magpataasin amin suara niya, ini din ha mga salingkat-ningkat, amin pangadatan, suway amuin, longta, dahon, sinaming mga sila, naggugulal, Muslim, mga tayo manghud ko agam Islam. Amet, tukulang labi, din ha mga amuin makna atawakan maksud sin ayat, innal ladina yagudduna aswatahum inda Rasulillah, ulaikal ladina amtahan Allahu qulubahum littaqwa, lahum magfiratun wa ajrun azim. Ini kaupat ayat, parman si Tuhan Tanyo Rabbul Alamin, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Ini ni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atin niya, bunarton, in mga sila amuin timawag kayo mo. In mga sila amuin timawag kayo mo min wara'il hujurat, then hataykot sin amuin bay mo. Then hataykot sin amuin
kabayan atawa kan kabilik-bilikan sin asawa mo at saluhum layak kilon in kamatauran din kanila wala sila imusal sin aming pikilan nila in wala sila aming timali marayaw bang uno in subay hinangon nila inini hambok daw si mga sila makaingat timuron ha mga taugimba mang biakato taugimba mga Bedouin ha mga Bedouin aming taugimba matto aming maghajat aun hajatod nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia saja siya mga timang hutwa ng Islam manusia saja siya aun perkarajaan ia alop sin Rasul sallallahu alaihi wasallam perkarajaan niya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin pag-ibadat aun mga perkarajaan ia alop niya perkala sin amin asawa niya aun mga perkarajaan ia alop niya perkala sin amin umat sin mga sahabat niya atau akan perkala sin agama Islam aun din ang mga perkarajaan ia alop niya amin perkala hagin hawabaran niya biya mga paghali-hali mga timang hutwa agama Islam biya dasin kita mga timang hut biya dasin kita aun ni sa pakarajaan ialop ta bang kita nag-usaha ialop tin pag-usaha ta bang kita biya mga long kabihayan aun asawa aun anak aun time ialop tin asawa ta aun sabay tumaghali-hali kita asal karya sa lihat to manusia manusia so long sin mga sila makaingat ini ni amin waktu long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin naghali-hali waktu siya naghali-hali aun di mato mga Bedouin atau akan taugimba mangbiakato taugimba amin aun hajat nila Rasul sallallahu alaihi wasallam atin niya in bay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mataw din bilik niya biyayan at sabab yon mga asawa niya yon mga di kay ngatan sin mga Bedouin yaon haununo ni Rasul sallallahu alaihi wasallam so bukon sila halawang bay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam timawag dito sila hatay ko sin partner tawakan hatay ko sin bay at tumukon adat marayaw mga timangod ko ang Islam iban ni kaisa ikaw along si mga sila ulama makahati rin dihayin ayol mo nafs atau akan hapangadji atin niya bang kumat to pamano siya amin mabaya ko mamisita mga subuon ayo ko matto amin waktu paghali-hali ini panghindo dakula kato tanyo sin agama Islam panghindo kato tanyo dakula sin agama Islam bang ko mabaya matto papagkahimumano siya amin mamisita ayaw kita niyo tuwa mamisita amin waktu paghali-hali mamisita kita ni waktu amin kaya nga tantanin manusia way hinang niya mangko siya matto biya mga waktu pagtuto waktu paghali-hali na makaril ko kamudaratan hatay manghud mo manusia amin yung panghindo makawatan yuriha ini innal ladina yunadu na kami wara'il hujurat niat yung mga tao Bedouin para Rasul sallallahu alaihi wasallam ang hajat nila ya Muhammad tiyawag nila yung Rasulullah ya Muhammad ang pamangmuaturun halaw sinaming Quran wayruun ayat timurun halaw sin Quran tiyawag in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Allah ta'ala ya Muhammad wayroon mga timangod ko agama Islam aun Musa nyanan siya mo ambok na ayat Muhammadun Rasulullah siyupatan pa isang Rasulullah sumagawa uning pagtangkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nabi ya ayuhan rasul amuin rasul ipagtangkan niya di siya adreson sin Allah subhanahu wa ta'ala hangan niya mga Bedouin ni aming taugim bang biya di kato di matong matupaha para Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hajat nila sababin sila yaon di mo rin sa blame aun wakto sababin sila taugim ba, yang panakalood biyayan, mamaya humatisin pag-agama, di nila kaingatan bang hauno, bilik, dahil ang mga kaasawahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung Rasulullah, so wala sila, bukon sila doon amuin, halawang sin amuin bay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyato sila pataykod, ang pati mawag, ya Muhammad, ini panghindok katok tanilong si mga sila makaingat, waktu paghali-hali, ayaw ko matto. Bang kawiya mga aun importante kato mga tao, mamayta ka muna mga timangod ko ang Islam. Ba't sa mabiya na sinagi, in kita manusia, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw mga pagkaradyaan niya, alok niya, parkala niya, iban sin mga sahabat niya, iban sin agama Islam, parkala niya, iban sin ginhawabaran niya, biya naman niya, paghali-hali niya, parkala niya, iban sin uno, parkala niya, iban sin amin asawa niya. So, iyat ito katan, iaalop sin uno, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba't sabab in siya, manusia sadya. Na yung mga Bedouin ini, in aming mga tao Badawi ini, amin long ta din ha mga gimba mang biya kato din hagi itong desert, amin wala pinagtagbak in Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun wakto atin niya, ba't sabab amin baya nila umingat bihayan, nakahinang sila simbihat to, at sarahum layak kilunong sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kamatauran din kanila, amin wala sila timali, atawakan wala nila piyakay, ang pikilan nila, amin tumali unuin mas patut, amin hinangon nila. Walau annahum sabaru, hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Bangsan dyan sila long sin Allah subhanahu wa ta'ala amin simabar hingga in ikaw amin gumawa matto kanila yatto in labi marayaw para kanila.
Yat to inlawi marayo para kanila. But sabab, kaya may manusia, sinaming kamaharlikaan niya bihayan, ha? Kamaharlikaan niya, uno mapatot amoy hinangon niya, wallahu ghafurur rahim. Kita niyo ba yung parmas ito? Wallahu ghafurun rahim. Even in Allah subhanahu wa ta'ala, ha? In Allah subhanahu wa ta'ala, ghafur, mangangampun, iwan ba yung ulungon mga tayo mamut ko ang Islam. Ba't sabab may ita? Ba't sabab yung mga tauyat to, amin kulang yung panghati. Atin niya baya nila pambiyan, amin im Rasul sallallahu alaihi wasallam lumid sila rin amin na den hagimba long tamang biya di kato den hagimba matto pa amin limod pa kwan pahigan asupaya hipagbak im Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ingat to mamaapon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ghafurun rahim. In Allah subhanahu wa ta'ala baying ulungon mangangampon iwan uno amin baying ulungon mga tayo mangud ko ang Islam. So yato din ang mga pangadatan sa lingkat-lingkat makawatan niyo. Pangadatan hapag sumad jay ban pagkaitan niyo manusia, pangadatan bang biya din hantang in amoy pagbisita sin amoy kita manusia papagkaita manusia. Ba't sabab ini ni universal value ni mga tayo mangud ko ang Islam. Amoy panghindo makawatan niyo. Ang kanna bang sadya amin iagad tan yung panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala alam si Quran masanyang sakitan ni mga tayo mangud ko ang Islam. Di ko makariyang problema, di ko sabdihilan problema. Di ko makaril problema, di ko sa pamindilan problema. Di ko sa pamindilan problema. Sa ingkatan, haaturan, yung utang katutan niyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kahinapusan ayat, kawauntan niyo hadumini, long sintuhan niyo Rabbul Alamin, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum pasikum binaba'in, fatabayyanu an tusibu, qauman bijahalatin patusbihu ala ma fa'altum nadimi. Hari pa kita makakatol dyan kay lupahan ko. Mahal nga mga tayo mangod ko ang Islam. Tanda sin amin kita manusya panisting kato tani sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ha amuin innal ladhina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa. Hambuk adlaw kay riwayat ki Imam Ahmad ang kitab niya Az-Zuhud. Riwayat din kan Mujahid long niya bihayan kutiba ila Umar ibn al-Khattab Amirul Mu'minin pakal amin halong aun simulat kan Umar ibn al-Khattab Amirul Mu'minin inhasulat at tubiyain hantang niya mga tayo mamut ko ang Islam. Nangasupoy ng buktao kan Umar ibn al-Khattab ilaw niya bihayan rajulun la yastahil maksiyata wa ya'malu biha afdalu am rajulun yastahil maksiyata wala ya'malu biha. Amet yung sulat niya, imanan niya hambok lang niya tao, nangasubin hambok tao ni Amirul Mu'minin, hambok lang niya tao amuin aung baya niya huminang si maksiyat sumakawa wala niya hinang iban long niya unlong ni labi abdal siya ini iban sinambok tao rajulun la yastahil maksiyata wala ya'malu biha. Hambok usok, way bayan niya maginang maksiyat, wag may sabihan niya, tanda niya, way bayan niya minang maksiyat, tinawag siya minang. Si Mambong in Umar ibn al-Khattab, long niya bihan, al-rajul alladhi yastahil maksiyata wa la ya'malu biha, ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa. Allahu Akbar. Ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa. Ba't sabab, aming tao, aung baya niya huminang maksiyat, basta kita ni manusia sadya. Insasat sila aming dunya. Aung baya ang minang masyat, sumagawa piagangan niya yung ginhawabaran niya. Di siya aming minang masyat yaon, nakapas siya panesting sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapas siya panesting sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panesting pag dunya, ba't sabab in dunya ni testing kato tayo mga tayo mamutkuha ng Islam. So long sin Umar ibn al-Khattab, amuyat to yung mga manutya testingan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangatayan nila. Makna niya, lianuan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangatayan nila, ba't sabab yung pangatayan niya, siyad dia, hasupaya magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amet tin tanda sing karya sali, in kita manusia asal bardusa. Tanda sing karya sali, in kita manusia, atin niya, amuin, hapadat sa sin syaitan, asal karya saliin kita manusia amuin mautong kita sin amuin pagdunya sumakawa bang muwala iyagat in nafsumo bang muwala aga iyagat in baya mo minang sin manusia amuin hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah amat yung mga manusia kailanuan long sin Omar in pangatayan nila amuin lianuan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang ibarat gold bang ibarat bulawan 24 karat sila mga tayo magkuha ng Islam.
24 karat in mano siya biyato amin mapagang nila in amuin ginhawabaran nila den hauno den amin paghinangan sinamin masya. Mari kita paayat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin patusbihu ala ma fa'altum nadimin. Diha ini ikatu nakatu bialik ikatu na ini bialikan sin Allah subhanahu wa ta'ala in panawag-tawag amin ya ayyuha in panawag-tawag ya ayyuha bang muatulon mang aundakan sin Allah subhanahu wa ta'ala perkala dakula di tumawag in Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas atawakan ya ayyuhalladzina aslamu sa ya ayyuhalladzina amanu. Sa magmayta mga tayo manghud ko ang Islam in mga bariman sila in tumayma makatayma sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sinambok alim in bariman bang ibarat di hababaw sin dunya in ikaw nagsud na kaw simud na kaw contract iban sin Allah subhanahu wa ta'ala in ikaw amin paratsayakan niya. Once kau simud palaw sin contract sin Allah subhanahu wa ta'ala, nahinang na kau Muslim, nahinang na kau bariman, suway in contract, uno indaakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway mo agarod mga tayo magkukuha ng Islam. So, ya ayyuhalladina amanu, in i-address din sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang in pardaakan, ang pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in addresson niya aming mga sila bariman. Addresson niya, in mga sila bariman. Uno in panghimati kato tanyo di sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in. O kamu mga bariman, bang aun dumatong maun kanyo. Fasik, hambok fasik, binaba'in, nagdara amuin kabar, nagdara baita biya amuin in usal di sin Allah subhanahu wa ta'ala imyan in Tuhan tanyo Rabbul Alamin in ja'akum fasikum bi khabarin. Sumagawa binaba'in. In khabar ima na sin kabar, baita, uno-uno rabi, mga ordinary. Sumagawa bang naba, mga tayo manghud ko agam Islam, mabasa Arab, in naba, parkala dakula. Ang kanain, amma yatasaalun anin naba'il azim. Uno yung pinag-asubuhan nila pangkataw. Hatungod sin baita sa lago-lago. Hati niya bang naba in usalun, parkala dakula. Amin makarihil consequences. Long sin bahasa Anggalis, munteng consequences. Ako ano yun, makarihil biya mga Alamala. makarihil aramala. Makarihil baribakas amin aramala. Hamano siya bang muhinamon yung pagkala yaw. At dakulain amuin karudduhan niya. Binabain, inja akong pasikong binabain. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dumatong kanyo, amin manusia tao fasik. Hindi imbita sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin tao fasik. Ano yung maana sin fasik? Bang mo kita unima na sin fasik hapanapsir mga sila ulama amin lang niya al-khariju anin dini al-khariju an taatillah amin mga sila manusia gimuha na rin ang pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala gimuha na rin hulo din ang pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala lang sin mga sila magmama na kaibanan nalong niya hindun kita kuima na niya sin amuin fasaka atin niya biutang nila bialaw niya sin amin uno bialaw niya fasakatir ratabatu an kisriha. Atin niya, maana sin amin pasakatir ratabatu an kisriha. Amin hulma hinog na mga tayo manghud ko ang Islam. Nung si mga sila makainan. Amin hulma hinog na, amin maig na sa genuno ba yun? Inamuin pais niya. Maig na din pais niya. Tinagumuha na siya, amuin kapaisan na siya baran-baran niya. Maig na siya rin hauno, din amin pais niya. Umukat ang pagtawag. Umukat na siya rin na uno, umukat na siya rin na pais niya. Na, bang mo aturon, imbungang kahoy, biya mga singhulma yaon, bang siya umukat na rin na pais niya, unin jumatuhahulma yan. Mga tayo manghud ko ang Islam. Maluhay na atakon sin uno, sin germs. Maluhay na siya magkangi. Maluhay na siya kugdanan sakit. Biya na si manusia. Bang imano siya, gimuha na rin na pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, yan na yung sakit kanya katan. Sakit sin kamunafik, sakit sin pagmasyat, sakit sin aming pagsirik, sakit sin aming katan. Ba't sa magmayta, gimuha na siya rin na pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, in siyapot di sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, inja akong pasikom binabain, nagdara sin aming baita, nagdara sin aming suy-suy, aming aun kanudduhan niya, aun awakid niya aming mangi, long sin Allah ta'ala, fatabayyano, na suway niyo lik sa untud barayaw. Bunar ka, tawakan bukod.
Launta, hindi ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini aming pagduman, hati-hati ang katoring katutan niyo. Pagduman ini hati-hati ang katoring katutan niyo mga tema. Ayaw kita ni mag-us-us. So long sing kaibanan, bukong ba mang pasik? Bukong ba mang pasik di na makadyarig kahagaron ng bisaran niya? Nga may tapagagaron. Tao aming kuwang bihayan. Ang tapasin sinyaw, pasik na yaw. Amin hambok lang tali magtataat, di mag-ibadat. Mana niya, yung tamatawlan sin bisaran niya, di na mapatutagaron. Sa may tadi sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipapalik sa pakato. Ba't sa mablong sinambok alim, misan pa yung tauyang putingan, misan pa yung tauyang fasik, misan pa yung tauyang biyain, ang panagdasya bisara, parkala amin dakula, subay ralik sa umo, ba't sa adakala hawak tuyaon, bunal in bisara niya. Adakala hawak tuyaon, bunal in bisara niya, mga tayo mga kutwa ng Islam. So, amo yan, amo yung paghindok katong sinsara. Maanan niya, in kita manusya, subay unu-unu in dumatong kato, ayaw kita mag-us-us. Ayaw kita mag-us-us, mga tayo mga kutwa ng Islam. Kitaan nyo hajaman tanyo bihaon, para sa mabansin pitna, aon nagda aming bisara bihayan, way na pagtuliksa, way na pag aming pagpariksa marayaw, atin niya magtuy aming katun, bunuon naming kwan, uning jimato. Pagbuno, nanamaw sa minansipa. Amo nagtilong sin Allah subhanahu wa ta'ala, patusbihu ala ma fa'altum, nabit nadimin. Antusibo kaw mambijahala. So, ipanghindo kato tanyo sin sara, ipanghindo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita niyo amuin mapantok habang apagkala. Ang pantok amin hapagkala. Especially bang inagdakay mo suy-suy. Maun kay mo suy-suy. Baitaan ko pitna, long niya biya ini. Bunuon ko sinta uyaon, andulik sa atuan marayaw. Ayaw ko aming kumawa magtisin sinapang mo, matto ko magti aming mamuno, ay ikaw to'y bukong bundan ng bistara, subay na nauus mo hinang nakabunok nabunok mo na siya, pag-ingat mo to'y bukong bunal, doonhan, dumatong yung pagsusun, nakalaog na kaw, hatay manghud mo. Instead, aming pag-ialon, ikaw in kumawa sing kapatot mo kanya, bihaon siya in taga-kapatot kay mo. Bihaon siya in taga-hak kay mo. Ba't sama, nag-us-us ka, huminan, sin pakaradyaan, sinway to'y nahinan niya mga tayo manghud ko ang Islam. So, inlingkat sinamin agamatan niyo. Ilingkat sinamin agamatan niyo, atin niya, suway kita palahan-palahan na parkala. Ayaw kita mag-usos, amin magbisara. Damit yan, ayaw isang kita mag-usos. Amin, dumihilpit na hapagkahitamano siya, mga tayo manghud ko agam Islam. Ha? Hapagkahitamano siya. Aw niya to, dilang tapit na yung pagkahitamano siya. In Allah subhanahu wa ta'ala, na may kahalom sin kitab niya, ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran minadhan. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Kita ani men, in paghindo ka to tanishin Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, makawa ta rin niya, susungon inshallah subhanahu. Di ko na ikuan kanyo. Inamin, may tayat to, ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran minadhan. Dhan muna, at inamin conjecture, wala tajassasu, ayaw ka mo magtumok-yumupi, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, ayaw ka mo maghiba, magbisara aming, bisara amin tayo manghud niyo sin aming mangi, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, inshallah dumatong na kita paayat yan, mga tayo manghud ko agam Islam. Inimportante rin diha ini, in kita manusya, amin padduman dihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin ikarayaw sin kauman. Ayaw kau mag-us-us, bang-aon dumamaon kay mo bisara, adakala imbis sa raya pitna. Adakala imbis sa raya pitna, bang kung nag-us-us, amin kimawas magtoy pasinapang mo, ang pamukyat tumagtulong niya inta uyong biya ini na may takay mo, lagi nagdasin bisara, hindi mag-aagama, hambo kaming ginuwa din haagama Islam, di way wala nag-aagama sinagama Islam, at tawakan nag-aagama sinagama Islam, sumagawa di na maghinan sinamindakan niya, lagi mano siya aming pagyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamok siya fasik, andok kaylo, ayaw kita ni mag-usos. Amoy ni padduman, biyutang kato tanyo sintuan tanyo Rabbul Alamin, inja akong fasikum binabain, nagdasin namin bisara, soy-soy, makarihil kamubaratan, fatabayyano, na, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway niyo liksaon marayaw. Bayta si mga ulama diha ini, in amar diha ini lilujob, long sin kay panan mga ulama, amin suway to liksaon niyo marayaw. Ba't sa mag-uno yung kwan niya, uning resulta niya, bang murik sa marayaw, bang aw nagdakay mo suy-suy maumbihan, biya ini, long ngayon ikaw, nagbayta ipulan niya to, biya inikaw, ando ay po to mag-usos. Liksa marayaw. Sa magmamurik sa marayaw, antusbiho kaw mambijahalatin, amuin, antusibo kaw mambijahalatin, amin makarihil ka mo, musiba, hatumpukan sin manusia. Halong sin kaawamin wala niyo kiingatan. So instead, in ikaw, mga long tabihayan, bisara kaw, aun hak mo kanya, may ta siya na misara sin biyato,
bang munahinang inhinang, sinamin wala na, wala to'y nahinang niya, ikaw in amuin, siya in makabak din doon kayo mga tayo mga hutpa. Atin na nabalis ka in uno, in amuin parkala. Antusibo kauman bijahalatin, patusbihu ala ma faaltum nadimin. Di nasarabi, Allah sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang kamo, nakahinang na sing kakahinang, amuin, hinang niyo bukon marayaw, hatao, amuin biyahan kamo bisara sin tao pasik, longeng tao yung biyahan, patusbihu ala ma faaltum nadimin, na injari niya, injatuhan niya, in kaunan niya, amuin, hakakahinang niyo, tiag susunan niyo na, iahamin hanahinang niyo, amin mahinang kamo din ha mga tao, nagsusun, sinamin kakahinang ito mga tayo mangutwa kami. So iningkat sinamuin, panghindo sin agamata niyo. Subay mapatot dungdungan, sintiap-tiap ang katawaring kato tanyo, bang biadin, in pagdil tanyo, iban si pagkahita niyo manusya, ay doon na ka, manusya iya Muslim, biya kato tanyo, aun hantang si pagdil kanila, damikyan, in mga sila non-Muslim, aun day sa hantang, bang biadin in pagdil tanyo, iban sin sila, in importante rihay ni, in guidance sin Allah subhanahu wa ta'ala, in padduman, dihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, di hababaw sin dunya mga tayo manghutwa kami Islam, bang muiyagan, in padduman sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kita niyo maliwhala, di kita niyo mabinsana, sumagawa, in kita niyo halom sin karayawan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, tubtub dito na sadya, insyaallah pagbalik ta, sugpatan tanin ayat, sambil maustan niyo, bang maning kita niyo dihilan, pamaham, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang panghati, ang mga pakaradyaan, amo yung hipag, nasihat tan yuri hayni bangaon kasaan ko inyan din ka ko iban na sintan inkaw ang kimugdan amyan kawaan ni wat sabab amyan panghindo sin Quran iban sin hadis sin junjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wallahu alam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah iyaduna in sarayo-rayo long ta pangajian sin kitanyo amuin dahil ha mga nagkasabot niya tumagjato halaw man sin kita niyo sarta biya mga magjato pabukon marayaw iwan makarihil kahiluhalaan halaw man sin kauman bukon sadya amin nagpunan sin hinang sampay sin kyugdan sin hinang makalapay pakaruka ingan o kaylo so beto inakamat sa Islam kanday sa pagyanon sin kaiban nandong na inakamat sa Islam amo na tuod in amoy in ini kabuhi si manusia halaw man sin ini dunya ini sebab ini itu tiyuto kila katan sin Allah subhanahu wa ta'ala ay mapatot hinangon asibi dakula parkala sampay pa mga pagtug pagbati katantan siya sabutin mga pakaradyaan katan mapatot na tuurulon supaya na dumayaw in tulad dan sin tiap-tiap manusia kabuhi niya amuin iban sin pangdaig niya iban sin ini lundang karabat niya di hababaw sin gumiin niya matuin ang kanay sa biyeta sin ini Aisha radhiyallahu ta'ala anha hawak to siya piyang asubuhan sin mga kasahabatan sin pangadatan sin Rasul law niya kulukuhu al-Quran na tinayaw na kataan law sin Quran bang tahadyayaon biya mga iurul hamuk-hamuo amun hinangunta pangadatanin Quran maray hati kuwairun manusya dumukal kato gamayan in kita dihilan saja si manusia sinamuin kahuhurmatan sarta sabot-sabotan namin sabot pamarayaw katantan alhamdulillah na manjari mga katawtiyan murah-murahan mauus na to in suratul Hujurat ini pag-uus niya dukain na sabay nga mga sura insyaallah subhanahu wa ta'ala in maurul sin kita niyo na in kami damikian din ang kalupahan in biya mga panghormat mga katawtay manguran ini imalog kamo hawak to ini haun-haun na binaybayan sila nakabutang ini di namayan long tahalupa singkitan ni lupa sambuanga sampai na pa ini katan binaybayan niya sampai pakatilingkal sinula Pilipinas pahua madto pa mga hula Arab katawtay manguran tanyuran dito haun-haun na sila ini nakabutang salam doa akan yung katantan mga palanggungan sing kami haram Islam damikian amin mga sila wala nagbati laul launta amin ini di magkalupa sarta di sila mabayahiwin sin parkala sin kita ini na tukpal na mo dahil sabing pagsukur kuwas kayo nga pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala kanila jawab na diyan na sinagi bang kita niyo nagtatawang-tawang
amoy in parkala ni Sambia din bugat kumaan. Alhamdulillah. Na inyat to salam doa kaniyong katan sarta kukuyag ting halom si pangatayan sing kami katan in pagsuport pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai ini mohon kaniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa ulo na to kalasaan na mo'y maghatam si pangatayan sing kita ni waktu ini manawag-tawag kami kaniyo ramikyan lumangud kamo mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala mayan di lang kita niyo taufik sintuhan na to Rabbul Alamin iban amin palan nyo to niya pakatok taniyo in amin maksud na to ini pamarayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala mga katawtay mong hurapal ito kotal siya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah man wala. Biya kasi agi mga tayo mga ko ang Islam in kami amo in maglugto hatagaus-gausad namo insyaallah subhanahu wa ta'ala panginggitan yung katan magtawang tiyabangi mapakaradyaan ini insyaallah palan nyo tun sinpuantan nyo Rabbul Alamin in kakahinangtan nyo pangmahanin amin yat in ka-ikhlas sa lawang simpangatayan sebab yan mangindua kita ni patuantan nyo Rabbul Alamin magpagbarakaton in kakahinangtan ini amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadi ahwaluna bayna yadayka wa anta a'lamu biha fayassir lana umurana wa la tu'assir alaina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka wa 'abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.